Ekitabo ky'okutandika essula ya 39 Yozefu muka ya Potifari n'okutegwa kwe. Batwara Yozefu Misiri. Potifari omwe aha bakuru b'engabo za Farawo kandi Omunyamisiri owaabire naategeka abarinzi yamuguraho Abishimayeli abamutwireyo. Mukama yaguma hamwe na Yozefu yaba omunyamigisha yaguma omuka ya mukama w'Omunyamisiri. Mukama we yareeba oku Mukama ari hamwe nawe kandi oku Mukama amuhiire omugisha omuri byona ebi arikukora. Yozefu yashongoka ahari mukama we yamuheereza mukama we yamugira omureeberezi w'eka ye na byona ebi yaabiire atungire yabimukwasa. Ku yaaherize kumugira omureeberezi w'eka ye kandi ow'ebintu byona ebi yaabiire aine, Mukama yaahe eka y'ogwo Munyamisiri omugisha aha bwa Yozefu kandi omugisha gwa Mukama gwaza ahari byona ebi yaabiire aine eby'omuka n'eby'omu Misiri. Yakwasa Yozefu ebi yaabiire aine byona tiyagaruka kufa aha kintu kyona eki yaabiire aine kureka ebyokurya byonka ebi yaabiire arya. Yozefu akaba anyesire gye aine aha maisho harungi. Bwanyuma y'ebyo mukama we yamureeba yamurigyera yagira ati ishe tubyame hamwe. Kwonka Yozefu yayanga yagira mukama we ati reeba mukama wangye tiine kyari kumanya omuri egika akankwasa ebi aine byona egika tihari okuginkiramu kandi tihari kyatarandekuriire kureka iwe wenka ahabw'okuba ori omukazi we. Mbwenu nimbaasa nta kukora ekibi ekirikwingana kityo n'okucumura ahari Ruhanga. Kandi n'obu araaba yaabiire amugambira obutosha, Yozefu akaba atiikyeza kubyama nawe n'obu kwakuba okuguma nawe. Izooba rimwe Yozefu ku yaatahire omu nju kukora omurimo gwe, hatiine mushaija weena ow'omuri egyo ka orimu, omukazi yamukwata ekijwaro yamugira ati ija tubyame hamwe. Yozefu yasiga ekyo kijwaro omu ngaro ze yahunga yashohora aheeru. Omukazi ku yareebire yamusigira ekijwaro kye yahunga, yayeta abashaija b'omuka ye yabagira ati reeba bakareeta Omuheburayo okutweshungiraho. Mbwenu yantahirira kubyama nanye naateera enduuru. Ku yahurira naayamuza ninteera enduuru yasigaho ekijwaro kye yahunga yashohora aheeru. Omukazi nikwo kweta ekyo kijwaro hiihi okwisa ahu mukama we yagarukiire omuka akamuteekyerereza ebigambo ebyo byona oku bibiire ati omwira Omuheburayo ou waatureetiire yantahirira kunyeshungiraho. Ku naayamuza naateera enduuru yansigira ekijwaro kye yahunga yashohora. Mukama we ku yahuriire ebigambo eby'omukazi we yamugambira naagira ati omwiru waawe nikwo yangira yagira ekiniga kingi. Yakwata Yozefu yamuta omu kihome aho embohe z'omugabe zaabiire ziboherwa yaguma okwo omu kihome. Kwonka Mukama yaguma hamwe na Yozefu yamugirira embabazi yamuha okukundwa omurinzi w'ekihome. Ogwo omurinzi w'ekihome yakwasa Yozefu embohe zoona ezaabiire ziri omu kihome byona ebi zaabiire zikora Yozefu niwe yaabiire abikoresa. Omurinzi w'ekihome tiyagaruka kureeberera kintu kyona omu bi yamukwasize ahabw'okuba Mukama akaba ari hamwe nawe kandi ebi yaabiire akora byona Mukama akaba abiha omugisha.